adaba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen ang tan pen ki bang akiche sotum karbiang lo arlo long le nang kachirai karbia khaya phan lang plot pen aning hangaling karbiang long ki claim ke dam daki patumi pinyalam chot kalido PGR long lelam ki pencheng long penang an kiche sotum karbiang lo arlo nang kachirai det jia phan kabor idolo lapuson thak thagalam ki non head jong difurong so pia dung along kido KANCH Hotel and Resort along sitami ang tan pen ki bang akiche so Ashok Gupta kachirai det ji kabor ia phan lam kidolo labang solam ki klang laki surhinira kritok se sengkan KANCH Industry hin pen Ashok Gupta phan KANCH Hotel and Resort ki palang jia phan arpu pek ponlo la pen la song bong pen hotel along pen kelong anam phan pharong bong pen phan trok kebra pho bang ki Ashok Gupta phan pek ponlo la pen phan thom kebra pho anabang ki KANCH Industry satuma phan pinang popusi lam don along chitok ponlo aso hembang il tumbang ke takung si hu mandang sibjet Madam Sibda lo puluh tiang ke ada panggil hem kali po. Itu tu hem mangke kini sebab hem mangke. Jadi pusi mata hasil lang tanda puluh je kemana barak enam muni doma aja. Kemana di boleh bo. Saya macam tadi puluh je lagi hotel ini joili hotel kuliah balo. Masih itu hotel joili hotel kuliah lo puluh jom dari gini long. Korporation ini macam itu jon sahabat kami tu long. Blok lagi. Tapi nanti agreement itu boleh. Kalau agreement ta vote pensi kepada lo kan gonsen ta vote pensi kepada lo bangke kora ting ting karena tapi la voice itu kami la under apni kami nona bang high court ada justify ko lo board ta cancel lo lapu disi asin tenta so ko so start lo so ang pong alang lekang guji si je la so he marir bangke bang he marir long le ang din do ko la ja lo ali si an lo cholo ini nih bang, ini joy nangku. Masalah mata ni malu mata tu. Atau mata tu buat kelong tu. Itu bang ke ini nuna pun orang ke tu tu. Bonta lamdon kache to ateng pen Ashok Gupta bang sikai sita KANCH Industry atoma phan pipedetsi bang so KANCH Resort kachirai det ja phan kabor idolo lasi prabjen pen KANCH Resort along pen Ashok Gupta phan tung sarak nang jipura KANCH Industry chokumar atom pen jang mini pioneer ke barni pen arni hot happy an kache song asai deng pondo Angli cukup tua bang. Kita tahu lah kan aku ketua dan kita tak nak kita kita ini. Masih itu orang pakai 50,000 tiga. Bulan itu yang itu. Nampak. Atau dia tapi 2023 Januari 12 ani cancel from notice alang di pan cukup tua pan tu. But aku pilih pen nanti atau mi high court long dalam ni. High court pen namanya nanti dia order pan. Masih kita dan bom pen masih nanon 2024 22 April. Ani high court se dah interim judgment tu. Kalau salah judgment bang anak tu. So agreement tu ini so nomor 15. Asung ke itu alam, asung kita alam, asung ke selection alam. Okay. Proposal arai dulu, nanti hasil, nanti kalau justified, itu bisa deh. Kan? Justified ada, tapi aku dong nggak cuma yang cuma itu justified tidak tapi aku dong dah kalau ada lapan tunggi, belum ejection di, belum ada orang pun nanti dalam ini. Sudah aron nanti kan, nanti belum lapan aron nanti rilo long lo, Assam Public Premises. Illegal of unauthorized substance 1971. So, student bila bangke non dikir si in kita an support itu saja lo dikir support itu karena support orang supply bang agreement itu itu nanti social. News Report KTV News.
Hithi kulat punon hemrit kacoboce punoy boha hem anabangke miss senangji arniarvi chichak jok nangji bonta non porahut dorbagori constituency ke parlo dolamara town mate dolamara hithialong ki keong dung karbi piatum lohan kacho jor kacho langatum aphan kapanong ponakulat ahem abangke asarnung kavesi arja prokchot lang ikha bang so visual non barla nang le bomlo bangso kula da hem ke lang pen kamun thi da mimial lam bagi jongsi barla prahut hithi kula da long chojor cholang dun chi aphan ruwe char silun pensi jirhu chojor dunang kok oma hithi kula da hem asarnu prithangan pinlo Sitame Dolamara Town Chairman Mongol Singh Terang bang sosar nung ki prit thanga hem ki kim kerang ponji kalisi arniwa amad rodang nu nang chiklang kle lapen hithialong committee president pen chenglong bang so hithi kula da sarnu prit thang theklong propita thang nat sai kedeng avi Matha dam pulote arniwang hithiar nilote kirung lok bonta karbipi maratum jirhu kacho jorakulla da hema banke semar pon thekte la sojok injin so meme pensi karbipi maratum banke lohan kacho jor dunang lok lipo la socho jor cholang pensi metha so mar lo pacharli lapen ane om kicho la sirat penchuning ria banke probjin pen hithialong hema sarnung dipon lapen building ki kimta patang pon nun pusi chuning ripon During Pen Thompson Terang report KTV News. Pinia birta bangkil ansikang tonlo dumit hakmi kardom.